inpuang na hian mi ati thol hok thin an ti a mi then kha chuan thil sual lian tham tak an ti a an bi bo hlen mai thei thin ma se an ti sual chuan a sherenga an ta na rit thin hle an thi na khuma an mut meu chuan an phurit rap thak le ten tak tak te chu an ron phor ta thin ani. The sunburst flowers calling on holidays overdue, but Geraldine Crawford Smith kumsang kha chakwa somruk pasari khan Richmond Virginia tualthattu rap thlak taka thlenga meche pani Smooth Heavener kumsom pakwale Geraldine Heavener Perry kumsom ni te chu ice cream dor pakhata ka hlum ve ve an ni a he ice cream dora thok ve ve te hi an ni bok an ma ni thattu hi hriat chhuwa ani ngai lawa kumsang ni pakwa ma kha chuan kumsang ni pakwa chuan kumsom rukmi Geraldine Crawford Smith natna awanga thi trep to chuan khang meche pani te kha atha ani thu puang ta a Smith hian police te na soidan chuan chuldir turina kala atum lo lam thila lo thleng ta ani hati a he ba ka hian heng meche pani te hian lesbian ani awangin an chai thina atur theilo thu soiboka akap hlum ve ve ani heba ka hian tualthattu che ina asha tur tam taka soiboka aka na silai chu athian police detective ni bok David Bokok chu apek thua soya bandoi thlak takin David Bokok hian tualthana chungchang hi alo hrerenga athian chu aboina tur atagin alo chan him renga ni MT hi hriat thei ani talawa Smith hi hetia interview nu lok hian a thinge nge a athian David Bokok po kumsang ni paruk khan alo thidai to ani. James Brewer kumsang ni pakwa khan kumsom nga pariat mi James Brewer chuan athimai don ni in nain sia hewang hian kumsang ka zakwa sumsari pasari khan athen ompa Jimmy Carroll chu athat ti asoya achan chu anupui lo thlem vela tum thin ni a hriat wangani khati lai po khan athen ompa ka hlum chungchanga Tennessee khan manalo ni nge a mase evidence thatak po omlo wangin belin chuak le a Oklahoma anu pa in an inson daya nun buljanin kumsom thum pani chung lim takin an lo cheng dun nge ani mase stroke awang chuan athi nai hle to ani ti a in sha chuan alo thu preng thilian tham tak chu a phor nge ngai na sha a in puang ta ngei boka mase maktak main athi mai lawa anat na chu ne ta sia Tennessee thunei tu te ne na in pe ka ngai ta a athi do na in puan na anga ngai ma ni se rin lo lam dai in thilakal ta dai ani. Harvey Richardson librarian te hi trong tam lo le boring taka kan ngai mai theya ma se an lo ni vek big lo ni ange kumsang ni pariat khan Harvey Richardson librarian retire to kumsom sari pasari ni mek chu colon cancer wangin hospitala athia athi nu hian a in chingfel tu te chuan bek pakhat hi an hmu'a he beka hian amana akut ziak nge ya azia phekwa la ya a in puana chu alo oma kumsang kha zakwa somsari ami case chinfel theilo chungchang alo ni a kumsom pakomi Lorraine Jacobs thina chungchanga athattu dik tak hi man chwa the ani lawa case khar alo ni Richardson hi khati lai po khan rin hlel zinga po atel mi alawa ama in man alo tok ngai lo boka anau pandeu laya aria wanga boina alo nei to record pak mu tu ro omlo tichuan athi nuwa lekha hi investigator ten an chiar chuan tu ma shet lo tur tam takalo oma a lekha hian azia dan chuan Richardson a hian khamizan dar som pakhat vel khan Lorraine Jacobin en hian zana anin tonga an kalduna enge mochen an kal nuwa anin hialta a tichuan Richardson a thinrim chuan Lorraine Jacobi chu arek ta a athi thlengin arek ta lo ni. Roy Heath carpet hi manna alo tam khop mai chhuat cheinan le chhuat chia lia khu nan ringot lo po in mithi ruang da thatnan te po alo man thei reng alo ni kumsang ni som February khan police te chuan thu an hriat ruk dewa wangin West London a kumsum nga pathum mi Mohammed Taki arwang chu Fulham West London a an muchhuaka Taki arwang hi te patuam ni in carpeta vial tuam that le vekani boka ti chuan phu mani in pakhat bula lai chu ania he in nei tu hi thu nei tu te chuan an zong hala kumsom nga pahni mi Roy Heath alo ni
heti lai hian Trinity Hospital Clapham South London a nat takin alo meka police te chuan an kom zeu zeu theya mase ala inpuang chuang lo voili an vakoma an dop nu chuan a inpuang ta a putakia chu alo rek hlum alo ni a alo re hlum na chan chu anin hnial boy wanga athin rim thut wanga ni putaki hi kumsom pani lai a in bula alo phum reng to alo ni van doi thak takin shet tur tamzo ka soikim ma in a thi a mase atha tak putaki chung te chuan atha tu le athi dan an shet pha thei talani Geraldine Kelly le John Kelly te hi nupa ani a anupa in kar hlim lo le thalo tak ani renga apasal hian kuta thak na sachin le le ngal hetiang hitwar ma se fa pani an nei to awangin afa te pani kalsan a huam silo atwar tlok mai zelani mase kumsang kha zakwa sumkwa pakhatalo ni chuan John Kelly a che dan chu anasatama ma Geraldine hian atwar mai thei to lo mirap thak taka achwa phata apasal chu aka phlumta a freezera kumruk laya da ani chu engtin nge hetiang chen a thup thei afa te hena chuan anpa chu car accident a athi thu a shila no pangan ni a an oi ve mai voina te engma omlo ma se anu thu soi chu an oi ve mai ani kumruk nuwa chuan breast cancer awangin natwarin Geraldine chu a ommeka ahun to panai ti hria chuan afanu hna a in puang ta a ti chuan Geraldine thi nu chuan afanu chuan police a hrilta a freezer an en chuan ataksa chu alo la om nge ya kumruk lai ani awangin a cheto hlea mase ata tu awang chuan John Kelly ani ngei ti an finfia ta ani Michael Lee Wilson papakhat thi turati chuan athi malokin tang pani azalentier awoi omlo mai thaya ma se hetiang chia hi kumsang ni sompali khana thlenga anti hlum ma ni chia om to tia Michael Lee Wilson chuan kumsang kha jakwa somkwa palia Karen Summers thattu ani ti ain puanga Malcolm Scott le Dimarco Carpenter kumsom ni ayatam hetwal thana awanga ren lelatang te chuan thiam launa an nei lo thu asui Home Innocence Project. I'm the director and I'm also a professor at Oklahoma. Together. You khati lai khan thil swalati danga death penalty machon mek boxi awangin atong chuak talo ni in asoya poikati takzeta khang papani te hun tam tak kha kalak bo sakani atia he ain puan na awang hian heng papani te hi kumsang ni som paru khan chwa salen ni ta ani Catherine Cat kumsang khajariat somruk pasari khan Dayton khua Christine Cat chu anmani in ngeya arong takatha ani a sheite mangana sataka sa ani anu hian atwar na hle ni in an soya ring taka awin thunei tu te hna chuan enge motivat tur te in nge na atrapa afanu bial pa an man chuan anu chuan an then amami pakhat po arin hlel thu lo soitel boka ril helawang chuan mi chi sang man ma se he case ne na an inzom na hi mu tur a omlawa man tur ber po an she thei talo Kumaliama Dayton Committee po in tualthattu chu an thengil tran to a anu tilawa chuan anu ero mangchia in atibuai reng thung ti chuan kumsom pasari aliam ta a anu Catherine Cat chu thimei turin khuma a om top to a afadang afapa chu kawin alo thup reng to asoi chwa nge ngai chu asoi don tran ta Khamizan Khan afanu Christine kha abial panin zan khwa inan omduna athin rim chuan afanu chu athat tamai ni in asoya ti chuan ama inchan himnan abial pa le midang dang te chu apu tak thu soyani atho ipikna asoi chwa veknu chuan afapa chu tu ma shilo turin ati boka athita a afapa ero chuan athusya te chu zep tu ma se asoi lo thei talawa police ne na a report le ta thawani